Biasa mana tu ko pura ni masesa, pura ni mabisa panne, pura ni manasu, pura ni manu, madarero kasi takone de gaga nunre mapalas madari ko timuna makanya mana na mataro. Makanya komanan na yung mana, hindi bapae ang magkoki. Iya. Tasara mama, ko perlu andre ke obatin ro. Obati tidur si papa napasuro mana na ale namin. Surya mana na matar latu asra. Ega makukue. Apalagi konala ni HP na. Napa magasan na, napasak kamera na, napa nabalik kamera dapang, nalingi kamera dapang, napa napugaw napugo napuelo napa napasangan song viral tiap hari begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala dina Muhammad wa asgili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita hormati tuan rumah kita, keluarga besar Masjid Anugerah. Ya. Saya tanya-tanya sama Bapak Haji, kenapa bisa diberikan nama Anugerah itu Pak Haji? Maka dia Pak Haji harus hitungan neruna singkatan. Maka dia kamanangka, nakada angka mana nih kurasan nero. Oh, jadi yeroani ger Pak Haji, nakada yeroani. Jadi yeronain, yero asana nasa makna. Na ini ke sana Naisha. Ya, napang kasih korogenaro Gunawan. Erna alena na Pak Haji Rashid. Maka terbentuklah ini Masjid Anugerah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Luar biasa Bapak Ibu. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, membana masjidan banallahu baitam fil jannah. Nigi tahu bangun masjid ibangungan iri pengallahu subhanahu wa ta'ala, istana rias surimunrinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa mudah-mudahan seluruh keluarga besar Bapak Haji Rashid insyaallah dengan fasilitas yang diberikan kepada kita semua burangi masjid insyaallah, mudah-mudahan alena beliau seluruh keluarga insyaallah dibangunkan juga istana di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Jalan-jalan ke kota Mekah. Di sana saya bertemu dengan Ustaz Anugerah. Sudah lama saya berceramah, barusan saya masuk di Masjid Anugerah.
Alhamdulillahirabbil. Sama-sama kita hormati Ibu Ketua Muslimat NU, ya, pendiri JSM, seluruh majelis taklim, tokoh masyarakat, jamaah yang hadir di tempat ini, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Alhamdulillah, di Muslimat NU ini hampir semuanya muslimat. Nesemanan nak makadairo tasam kayiro pasongko celak nesemanan nak iro nisengeh. Ya. Dan alhamdulillah Ibu Haji luar biasa, mudah-mudahan sehat-sehat selalu diberikan kesempatan untuk menyebarkan agama-agama Allah, berbagi tugas. Maka de ustaz, iya papa si pulung itawe ini nama ceramah adaku oke sih. Ya. Tapi kalau saya berceramah paling berapa orang yang mendengarkan? Siagam yang hadire, tapi ada orang yang paling berperan dalam bidang dakwah. Ada sahabat yang paling berperan di bidang dakwah, menyebarkan agama Allah. Palebangnya agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya 50 orang yang mendengarkan, bukan hanya 100 orang yang melihat, tapi bahkan ratusan ribuan orang mitei nigero sahabat kita dari tim media. Ada tim media Fahrudin, ada tim media Sarwan. Ya, tinggal Bapak Ibu ini yang punya HP, tinggal jangan lupa like, share, and subscribe. Kau di 5 kada subscribe, alih bani su breaker. Napa mu pakai Ibu? Ibu, alingi ma pakwe. Aja pakwe kesih bah. Sakit hati kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya luar biasa, ya, dakwanya, dan itu akan sampai meninggal kita akan menjadi amal jariah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah hari ini kita mengadakan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Ya. Salah satu tujuan utama ipindri Nabi sallallahu alaihi wasallam rilangi pitu susunge risidratil muntaha tarime yero sewa kaminam malabbi iya naritu sempajange onro labbina sempajange de nawat dia kiringan onro kasinna sempajange de nawat ding iya kiringan, apalagi melu ki COD de COD, via transfer, ya. Apalagi maku kue marajalilan itu COD ko anu Facebook magai melu ni tamar malang, mapa mula pak balu jilba pak balu lipa pak balu baju koko pak balu songko pokoknya tidak ada wangku COD, letupi barang itu wajah tapi sempajangnya bude. Iya, dene kiringan dan harus engka patarime na payero to terimangi dena sembarat tau terimai, maka da alik bawan nitianu de pasti orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia wadi terima ronigero ali malabbi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tania onros sembarang ipatarimangang, maka de okone tania onros sembarang ipatarimangang
tendre pali patirimangan Nabi sallallahu alaihi wasallam onrok kami nam makasingi yang kaina pokang kapung Allah subhanahu wa taala di alam ini, yaitu Sidratil Muntaha. Gangkana namo malekae deto nulle tamaini yon ronrongero, bahkan ikumilo pikiriki maleka nei bakar rajana malekae de nulle tamai ronronge upana tami korongrangange hancur maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril launi me Jibril maka de Jibril la ya Muhammad aja na utama Muhammad ye utama ka Muhammad hancur ka maka yana sempajangnya maka hikmah melo cerita sempajangnya maka ye jamaah yang dimuliakan Allah tapi mamadeni sedi ayat liala guruang salah satu hikmah dan tujuan angkana ipokang kesempajangnya rigau angkana makadani fung Allah subhanahu wa ta'ala inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar naya sempajange napabelai ki pole rigau pasee nan nia gau mungkarai maka insyaallah ye ko angka tahu makanja mo batena mas sempajang maka si mo batena mas sempajang insyaallah mabelai pole rigau gau ceko-cekoe mabelai pole rigau gau mungkarai mabelai pole rigau pasee Ustaz magi palindang kamu patau mas sempajan nama ceko-ceko mo pa magi palindang kamu patau mas sempajan na poji mo picerite jai padan na rupa tahu waddi jaji tania sempajang ni salah tapi waddi jaji alena mas sempajang salah mopi tania sempajang ni salah tapi waddi jaji alena mas sempajang salah mopi waddi jaji matangangi mas sempaja tapi dena sempajang sapami gunci motor ko sempajana Allahu Akbar dan lain sebagainya makanya sempajangnya sangat paling ampuh untuk dijadikan sebagai antivirus di dalam tubuh kita. Ibu, magi na magampamu patay makukwe pugaw dosa. Magi na malumo mo patay makukwe pugaw dosa. Padahal di jaji ni sengero dosa makadero dosa iris sama tu makade angka pak dimundrin na inlaw mana matu pertanggungjawabanna. Magi na malumo mo patawe makukwe pugaw dosa. Gangkan na ko ipangajari wide na melo kalinga pangaja. Iparingarangi wide na melo maring kalinga paparingarang. Tang tentong pada tangi tenge. Tada pada tangi milegaw. Tang tento dena na melo pangaja. Magay angka apa pasalang rupa tawe na malumo pugaw dosa. Angka papas selang rupa tawe malumu pugaw dosa. Nomor sedi qalilul haya. Agya qalilul haya makurangi sifat sirina mak dibola rilalanna watak kalina. Gangka na makka de pasan na tumatotta narik kode nagaga sirimu pogaw ni iya melo mupojie mupogaw. Narekode gaga sirita jamani yelo ia melo mujama pangkokan ni ia melo mujama gangkana na pasangki tomatata narekode gaga sirita inrang inraki siri ibu ia kode gaga sirita inrang inraki siri ini yang pertama malumu tawe pogau dosa magampa tawe pagaw adorakang. Sangat mudah orang melakukan sebuah maksiat karena tidak ada lagi rasa malu di dalam diri kita. Denye niru sirie. Na iya na mega makukue. Apalagi konala ni HP na. Napa magasan na. Napasak kamerana. Napa nabalik kamera dapang. Nalingi kamera dapang.
napa na pogau na pogo na puelo na pulo napa na pasangan song viral tiap hari begini. Ini Pak. Ya namanya gamaku kue. Lanya ni siri akhirnya deni sangi melo na ica cawewi melo na deni cacawewi de negaga. De gaga urusan. Akhirnya muncullah melo na mecawa, melo na makanja, melo na madece, melo na madosa, de na jampangi. Yang penting bisa buka dolar. Ini yang bahaya jangan dimuliakan Allah, padahal ini adalah amal jariah yang kita tanamkan nanti di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Akhirnya temasiri ni mak bilang pelan tatur yolona kamerana naita tawi mas sebu naita tawi mak juta-juta. Nauzubillah summa nauzubillah. Hal ayau minal iman. Nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam naya siri sai pole ri tapai maka komelo kimitai tapa na tasede rupa tau itai sirina narekong katau matandre siri maka yakin dan percaya insyaallah tomapakwatu makasingi kedona makasingi ampe kedona makanja itapa na jaman dimuliakan Allah. Al hayau alal haqq nanya siri dena papole sengadina decing. Ya. Katau masiri ustaz. Mi kalau pengajian mi kak jelo mak dio pengajian oko muslimat na NU. Tapi masiri kak tania siri ero. Ya. Ya. Ustaz, mi kak je masem pajat tapi masiri mu pak. Tania siri ero nasabak. Ye ko siri pogo decen na pogau, decing ni pogau. Eko siri masiri pogoja masiri ki mala nariko tenia nukta dan lain sebagainya. Iya. Masiri mala bippa ko nale dua telu. Iya. Contoh itu gak kowe komir. Iya. Ibu. Ibu. Dena merigaga mala kita telu yang penting aja mau aja tali tawan ustaz simatu. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, makanjari sisene rupa tawe pak di bola siri, tapi liu pakanjana risesena makun reye pak di bola siri jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, magi na pogawi tawe nagi na malomo tawe papole dosa nasabak de nagaga yasa sipak malu sipak siri rilal na watak kalena gangka na melo na makanja melo na mak bilang pelang melo na tas sampai ya sope wajajuna dan lain sebagainya bahkan pene i malak da i cawe-cawewi pene malak da ina puji magi tau de nagaga na siri ni jamaah yang dimuliakan Allah. Sini na jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, magi na malomo tawe papole desa papole dosa ia naritu malade naturusi wi awana pas sunnah ya malade naturusi wi awana pas sunnah ya ko malade naturusi wi awana pas sunnah magampa tawe tak kalupa magampa tawe terjerumus dalam perbuatan dosa. Makanya ini yang sangat bahaya jamaah dimuliakan Allah. Madarisi salah-salah tawe gara-gara anak paswe malak da ipak diolo. Madari tawe pogau atas salah ia panasa sekali gara-gara anak pas sunnah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi tahu narik kuna polewi ceilak de. Narik ko matangangi di matangangi tetto nama cai sure tudang. Narik ko matangangi tudang nama cai sure liu. Narik ko matangangi liu na macai sure matinro. Narik ko ang kataw liwat chay na lada sure lo majindi na sabang magi na panapan na minre chay na tawe madari denule kuasay witimue gangkana madari sembaran ipau tersinggung mana tawe jamaah dimuliakan Allah. Maka untuk mempres itu aginya loki sijak majenne. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nigi tahu matapari pang Allah subhanahu wa ta'ala. Nanyar ya sermon rina tarulale mapuada ada medecingi narikode nulle mapuada ada medecingi amma koki. Ibu narik ko baje sengadie tai roba pakna angka persoalanna angka masalahna nama cai ribulata aja lalu tewe amma koki ko perlu asalaki jolo cinampa asalaki sure pakenge pak mengeki pak iko matangangi sure lo mak jene makotoro ini bapak pak iko manen nala daya makna iko ero makna ro matin rek apa aja na kero makna turi mana na materu ya biasa mana tu pura ni masesa pura ni bisa penne pura ni manasu pura ni manu madari ro kasih takone de gaga non rewa palas madari ko timuna makanya mana na materu tep makanya ko mana na mana idi bapak amma koki iya tasarnya mama ko perlu andre ke obatin ro obat tidur si papa napa suruh mana na ale namini surya mana na matar letu asra iya aja tewai nasaba magi pana kasina masulangi allu biningit jaman dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ainan kadang marusak kita ia biasa solangi urupatawe nasaba naturusiwi awana pas sunnah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala gangka na rupataw mapakwe modele ne tawang kema pakai modele ne madarri de gaga taw salama resirmon rino pong Allah subhanahu wa ta'ala engka tahu lepapilewi telu dosa lepapile telu dosa nomor sedi aga sana minum minuman keras nomor dua mapengadi nomor telu nunu tawe naturusi wa nafsunna jamaah dimuliakan Allah gangkana pilih maka dero ayani bawana ani bawani pilih gampal tomiro ibaw minuman keras inum minuman keras minuman keras si botol mabo sanna mabo masih selio bola nite makun rewe na jami makun re pura na jama makun re masiri akhirnya na unutopa gangka na telu na pogo mana telue na pakua amana sejamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sinina atan na pung Allah subhanahu wa ta'ala nomor telu magi na magampat tawe malomo papole dosa magi na malomo tawe papole dosa nakapang alena madisi materu nakapang alena magala materu nakapang alena mawatam materu gangka na najama iye miloe najama napugau iye miloe napugau naganrusu iye miloe naganrusu gangka na dena na pikiri kiwi iya panamenga nariko na polepi la sejamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah menjadi ranjau yang paling berbahaya risesena idi rupa tawe rega angkana rupa tawe madisingi watak kalena magala iwatak kalena makanja ijama-jamanna makanja urusanna na yakia takkalupai maringerang ripang Allah subhanahu wa ta'ala ia panamenga narikonala tacek di pang Allah subhanahu wa ta'ala andre moyi tak buli menyameng ganrusi materu maka de pasan na tomatuatta naya nyamangi peri naya peri menyameng lebih remoi man rasa-rasae naya man rasae bu naya nyamangi peri naya peri menyameng lebih remoi man rasa-rasae naya man rasae atau si balikan ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala
lebih remeh man rasa. Ya. Yang main dimuliakan Allah ini ya bahaya. Ya. Tak kalau pakai. Ya, gangkana de na to maringerang. Napa pat diisi na weringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Watun na magalaki de to melo lo masigi do te molo lo masempajang asuan ni mangobi asuan ni nalingi fasilitas alena to motaki haji rasi mapangai na pasa haji rasat napangai na lingi AC iya luar biasa na buarang masigi asuan ni na penreka ngagasan na lo speaker na pasangan mi bangnya soni yo birang ide gagalo masigi nasaba magay koloki masigi jadi tugagi lulungan de na pitangi pong Allah subhanahu wa ta'ala magi takwaru jamaah dimuliakan Allah nasaba mawata mopi pinadingi maka daw magampa mopi manenna magampa mopi magbicara tapi iya panatomenga nareko na kanna kisi dilasa nauzubillah summa aja na bawang padi isi bawang na wiringi pong Allah Ta'ala. Mapadi mi bawang isita. Ibu. Biasa ki mapadi isi. Maga pinadita bu. Mapadi isi ko. Mapadi isi ki. Napayro balibulata makatabangi. De nagaga. Asalin na. Napapadi isi. Napakimelo jamaah dimuliakan Allah. Iya. Nakan na pimatulasa na pakimelo masigi nakan na pimatulasa na pakimelo masempajang padahal waktu tamagala aswan yang birang Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah. De gaga, de talau tampai pangubina pung Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi abang anakan nakilasan apa kimilo teri-teri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Watun na makanja usahae, makanja jama-jamange. Yerupa pedale na wiringingi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Ipake milau riga adu rakange. Tomakutu palay waram parat tarilalang agamana pong Allah Ta'ala. Makutu ki tanat-tanangang asari mundrin na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Magi din na tumatanat-tanang nasaba mag kadaki ay makanja mo usahay. Makanja mo jama-jamangi. Ipake milaw madosa. Ipake milaw adorakangi. Ipake mitama barre. Ipake milaw agasan na dugem. Yeah. Agayasa dugem. Duduk gemetar. Ipaki milo dan lain sebagainya. Magi ni pakiro. Maka da angka mo pasibaja sar. Angka pasibaja. Angka na dene pikiriki palawi maiga. Padahal anu. Dena puriyo pung Allah subhanahu wa ta'ala. Magi na tumapikir maparo. Nasaba maka daki makanja mo jama-jamangi. Makanja mo wasilik na galungi. Makanja mo wasilik na darai. Sana napoleki serak jamain dimuliakan Allah. Masulang ni jama-jamange, masulang ni usahae, napakimelo masumbang, napakimelo masidekah, de nagaga usaha napakimelo masidekah, de nagaga jama-jaman napakimelo masumbang, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka tumapakwe modelene merasa aman dengan keadaan yang dia alami, maka madariki ini tak kalupaki maringarari Allah subhanahu wa ta'ala. Faskuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingaranga wingara toki. Iya. Washkuruli syukuruki wipapenya makku na aja muasakari. Luar biasa. Alina tomotoki. Usaha yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yerwas selik na sesa pole riusana napalawi sesa rilalang agamana pung Allah subhanahu wa ta'ala napake mabangu bulana pung Allah subhanahu wa ta'ala nalingi fasilitas nang kamanyamang ipake munri suju masumpari pung Allah subhanahu wa ta'ala maka luar biasa
waddi jaji matu buru ni watakale buru ni buku-buku tapi dia napaja ilolongan nga palang riasurimun rinna pung Allah subhanahu wa ta'ala magai watutta tuorilino watutta makanja usahata watutta magala watakkaleta deto paja mattana tanang pasadiengi aleta tanah tanang ia angka wadding ridupa riasurimun rinna pung Allah subhanahu wa ta'ala masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah naya kalebarakanna tawangkai palai waramparanna rilalang agamana pung Allah subhanahu wa ta'ala padai lona tawangkai matana tanang seddi bine yero seddi bine pamumpoi petu takke yero tasi takkewe pamumpui 100 buah jamaah yang dimuliakan Allah. Ya komelo kimala kale barakang, ala ki akale ri barakang, lau ri pak galunge, ala ki contoh lau ri pak galunge, yeru pak galunge, nariko angka galungna seddi hetto, kira-kira idi pak galunge, ye ko angka galuta seddi hetto, melo ki mappano bine, sia sipu-sipu bine ipano, talu sipu, ganda nyeru pak. Ganda nih telu sipu-sipu yero telu sipu-sipu ya buarnya abiniang kira-kira kapat 2 kali 3 atau 3 kali 3 yampo ero nange binewe na kuer nange bine yampo ero ko abiniang ero turiokko miro monro mataru itaru gangka nama buah pak turiokko miro bawa monro itaru gangka nama buah kira-kira lemo padupa telu sipu-sipu ha ye kode na naungang sila cula mak buah si tengai ye kode nak buah si tengah ye pokokna dena tapi ko nanya abine ngiro yale yero itale ko galu sedih itu maka waddi jajiwi edupai 40 karung 50 karung 60 na karung narik ko dito nalai celapance Ikunyat kelebarakang ini mama deni ayana pung Allah Ta'ala masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tawang kay polay waramparanna rilalang agamana pung Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ipalicu-licungan ipalip-lepirang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala angka umakna Nabi Musa yer umakna Nabi Musa liwak kasiasinna onro kasiasinna Nabi Musa maknero sedi milipa nak doi yemina pasi sele-sele sedi milipa nak doi yemina pasi sele-sele akhirnya ero benena ro dena nulle sabara tuo kasiasi napodangi lakena aga napodangi lakena pak lau sama ni kasih ko Nabi Musa mangolo sarikuam mangiwadding ammaki na doa-doangi Nabi Musa na waddingi na palappa pole ri akasia siangnya maka dilakena kumako tu peletaro na kasih loko Nabi Musa mangolo jokkani lakena wattuna jokkani lakena tamani maberi salangi napai patama ko Nabi Musa persilakan tama maka denir lakena ya Nabi Allah nabinna pung Allah Ta'ala angka jero kasih akad taku maka de Nabi Musa agar akatata maka de kataku ya Nabi Allah wading amana kasih mudu doangi ka melo doangi ka wadi amana kasih napalappa pung Allah Ta'ala pole ri akasia siangnya pole ri apar risan nalino akhirnya Nabi Musa maka de Nabi Musa taruh ni welo doangi tami Nabi Musa aku bilik-bilik na unrona makasiwiang na pindri limana Nabi Musa madarari mapindri na limana Nabi Musa madarari pung Allah subhanahu wa ta'ala turungi pasangi pole pung Allah ta'ala maka de napodangi Nabi Musa Musa podangi itu umakmu podangi itu umakmu sure pilih ye duae de na wedding na pilih dua seddi mena pule pole ye duae sure pilih seddi pole ye duae pilihan
Dene wad dina pilih dua. Maka dari Nabi Musa insyaallah ya papodang. Nah ni. Na podanir. Siolo ni maka dani ya Nabi Allah agana upogau ya Nabi Allah. Maka dari Nabi Musa pilih iye duae. Salah sedinna pole iye duae pilih. Dena wad mu pilih manang seddi mu pilih. Nomor seddi pilih yero makada meloki gajolo kasiasi selama 7 tahun salabina ero sogi ni mater-teru yarega sogi ki jolo selama 7 tahun salabina ero kasiasi ki ibu ibu kira-kira koi di papili ye kasiasi ki jolo 7 tahun napa sogi mater-teru yarega sogi ki 7 tahun napa ki kasiasi mater-teru tega tapile bu kasiasi ki jole bu tonga mo ya aga na kunape talutaw napa tomate magri kunape talutaw na tomate rewa lakenna lo bolana siruntu benena maka dani lakenna makna angka je dua pilihan alenga Nabi Musa mesti pilih sidi yeko ya makna pilih ni nomor sidiro aja na nomor 2 ya. Nomor sidi maka de mana aga memang ero maka de ero nomor sidi makna kasiasi ki jolo selama 7 tahun selabinne ero matu sogi ni mater teru itu sih maka de benena terus nomor 2 ero nomor 2 makna sogi ki jolo selama 7 tahun mondrinna kasiasi ni maka de benena mana pilih ni nomor 2 kasih cauna kasih ne kasiasi cauna maka de lakina pekko ni matu maka de mondri to pasi taru ri amatti ko pura merede madari to tu pak bahaya makun de ko terus aduna pak tapa melo silalona ya akhirnya apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah ternyata yang dia pilih rewai yelodang dari Nabi Musa sehingga iterima perlodongan Nabi Musa iya to malo binengengi sinre ka dalina agi na jama iya makanja agi melo nakatai iya si coco agi na buka iya melo makanja pokoknya agi na balu iya nusahakan persoalan nero dewi semakada aga perlodongan nero Nabi Musa ro iya. Akhirnya apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah tahun pertama menre dale na sinren rekeng pokoknya itu tahu ko melo mimate menre dale na maderi anu silalona cinampe pokoknya si pukangkang mana ya rogage pokoknya agi je tappa malo mana ko melo na bukar pungala taala perkusan na dale na tasede lupa tahun kedua menre tahun ketiga sogi talangga-langga pokoknya sogi ni je tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, nanya menyemangi wenna tahun nawaran parang, riweringi lupung Allah Subhanahu Wa Taala pada saat masuk tahun keenam, tahun makan nena, tudan ni riolona meja makange, tala ni pasar balewe, tala ni tunu balewe, tala ni pasar manue, watte manue, tala ni buah-buahange, angka mana ni, tapi de na mamma andrena. De namanya monre aga monre takkajenna ibu mai kira-kira takkajenna si tahu bandi akhirnya apa yang terjadi jamaah dimuliakan Allah maka deni makna pak maji di monre mantri monre takkajenna maka dilakina ay man aga na kumakkuye ilo ni aga ni mi poga matu iko nalaman ni pungal taala maka de binine magampang iko milo nali pungal taala to maligalu mahito-hito to malidar mahito-hito maka de aga je mi mugorang dari iko nali namudar makuke malito pada salue tawar lagi na pamali pungalatala kumilo malay tinro kimilo makacubu ya
Aga betul bangu bola cica mina pakedo tentarana pungala taala na pakedo tanana dega marutu tanani baka bola batu patating kai wedding mancaji si tingka mani na panunno pungala taala ku pungala taala milu panui iya maka deh kumako tu pale tomali ulawang makilo-kilo tendro mele taro akhirnya apa yang terjadi mon rotak kajanna koro andre vitalabana dega yandre maka dani rolaken pa emak komako ye to bangu bawan nasi di banguna pata tingka ya buarangi apa pintuna se di manglwata se di manglo timor se di manglo rijan se di manglo lotang na pero matu bangunangi ko jajiwi itaroi matu koro sembako 9 bahan pokok gola warra boka nape mungkang oko masyarakat niga masyarakat maparluangi parluki boka parluki aga sana parluki gola parluki warra bawang ni bawa KTP tak lau ni malai alako Haji Rasid alaki akhirnya apa yang terjadi yaitu ngaro jaji bangunannya na pasangan akhirnya ro sinin na tau kasiasin ulima nang na bagyangi warra na bagyangi gola ye perle gola na bagyangi namo tani atau kasiasin katona na je mancaji to kasiasi padahal angka bulana telulun tabula sepu ya syukuran ring na pataroki ko stiker maka ada orang tidak mampu berarti ini mimatoje melo doang nyali ta kasiasi magi wakana nasaba sitongan na idi miwat di makbere tapi idi to sia milia yerian ya akhirnya apa yang terjadi 7 tahun lewat 7 tahun ni labai berarti 10 ni 4 tahun na tetap mutei waramparana bahkan pini tatambe waramparana 7 tahun kedua tatamba si 7 tahun dari 14 tahun tambah 7 tahun mencaji 20 sidini tonna lalu Nabi Musa ni tete marua maka Nabi Musa aga je koron aje kong karkosan dito mabagi-wagi warra ya tanatuga dito gaga koro anu anggota cali rumah mabagi-bagi contohna maka daki alako maka de Nabi Musa na podang irtania area Nabila niga punero nakada ye punne ya Nabi Allah aleni mana wanawe Nabi Musa magi nam nawanawa Nabi Musa maka de ye tawesi tongan na mesti ni kasiasi beberapa tahun yang lalu ya menurut janjinya pengalat taala mesti kasiasi ni agina Nabi Musa reu madarari puang beko je carana ru atat puangi na pene tatamba mihawaram parana na pene mence mihawaram parana pene makanja miha usahana pene makasi miha jama-jamanna pene mega mihawaram parana harusnya tahu kasiasi ni magi mena pene tatamba aga nasa pungallahu subhanahu wa ta'ala maka di pungallahu ta'ala Nabi Musa ataku itu ataku tu na bukarangnya apa pintu pape dale na lauri palawanganna padanna ata magi manahana de ubukarangi liwap pa eganna pintu pape daleku lauri alena maka de pungala taala manja bil hasana palahu asyru amsalha nigi papole se dideceng iwalai ripung Allah subhanahu wa ta'ala 10 deceng maka insyaallah nigi tahu liwa besana insyaallah itu tahu masimpo dalei tapi nigi tahu liwa sekekna majapu itu tahu yetomi itu napunewi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Yang terakhir, kenapa orang mudah melakukan kemaksiatan, magampangi papole dosa, malumui pogau-gau adu rakangan, selain daripada makurang siri, selain daripada nauturuti awana sunnah, selain daripada dia merasa aman dengan keadaan yang dialami, madising inasad di watak kalina, magala inasad di watak kalina, makanja inasad di usahana, lancara inasad di jama-jamanna, denisengi makada, aga kaja dia baja, aga kaja dia sengadi. Yang terakhir, kenapa dia mudah melakukan dosa? Dia merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka detoni taka beli bolaku, detoni taka sijiku, detoni takayan, padahal deni sengi, maka de angka CCTV na pung Allah Ta'ala de na paja terima depe riwatak kalina de na puada sedih to mapuada sangadin na angka dua maleka narik ko kanja na puada, narik ko decen na puada, decen yukirangi, narik ko jana puada, ja yukiring jaman dimulakan Allah. Dia merasa aman dengan pengawasan Allah. Naksadingi makada de gaga mawasiwi, naksadingi makada de togaga mitai, padahal pengawasan na pung Allah Ta'ala liwo pacanggin na jamain dimulakan Allah. Ya sangi canggih makukue angka CCTV pwede betul? Oko tokota, oko kantorota, oko bolata, supaya kung katotama bolata iris makadaniga totama, canggih ni makukue, canggih pi CCTV na pung Allah Ta'ala. Iya. Magay tendra nataro CCTV na pung Allah Ta'ala, nataro oko limata. Tendra nataro CCTV na pung Allah Ta'ala, nataro oko matata. Tendra nataro ko do cilita. Tendra nataro ko ajeta. Tendra nataro sininna malalangi pole kampot ta pole rapang tama bulo tama talawe tembus damai matar rupa sitangan sininna relalui angka mana CCTV na pung Allah Ta'ala mancaji sabi mana matu okko sirimondrin na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala maka de puang usabiwi puang diga matte makoro seri iya puang usabi puang maka de majapu majalis ta'lim na muslimat NU angke hadere maguri agamata urusan na liwa iganna jama-jaman na liwa iganna lepi nama lapo penne nama sesa nama lapo tapi puang luar biasa puang dia nalangi wattunan tu maguri agamata mabere sabi tega si mabere sabi batu-batue watatanae listrie tegalase we akuae kue kota mabere mana sabi jamaah yang dimuliakan Allah de gagal leppa ya ibu waddi jaji ko nataneki pa hakim waddi ipawanu de na manassa waddi mopi balli pa hakim tapi malaikat na pung Allah Ta'ala de nulle balle waddi mopi bali bulata tapi bali malaikat na pung Allah Ta'ala de nulle balle magay nasabati mutamatu ko serimondri na pung Allah Ta'ala tatutu ni de na nanna de na bicara de na berekada de na beresabi al yauma naktimu ala afwahim ayar mata serimondri ro itu tu ni timunna ir biasa mananai de nulle mananai makanya iro biasa mananai ro turi mananai menimatu kolino nasaba magay nasaba ko serimondri matu gere de na to manana jadi manana ya, makanya orang yang merasa pengawasannya dari Allah maka dia akan mudah
melaksanakan dosa, maka dia akan mudah melaksanakan maksiat. Maka orang seperti ini masa sekali matu oko suri mondrina pengallahu subhanahu wa ta'ala. Magi nasa sekali matu ko suri mondrina pengallahu ta'ala. Nasa basinin ne rumah berewe sakbi. De nasa nai manang. De na pitue ma bicara manang. De na pisangke ma bicara manang. Aje na manenna. Liman na manenna. Maka de denang kawali baran anu mate limana makada pura ia balai ia makataniwi upari kanto-kantongi kanto-kanto celau pakai ngi contoh ya mohon maaf denang ka tapi mana nai jangan dimuliakan Allah denang ka ojok kokore denang ka ojok kokobare denang ka ojok kokope makada dena pura ka ia mana ia makale jakang letu ka koro tate 10 2 piun rewa. Makanya itu adalah CCTV Allah yang tidak akan terlepas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini, detik ini, menit ini, semua manusia maupun mana ngimatu video, maupun mana ngimatu film, maupun mana ngimatu niga sutradarana, idi mana sutradarata, idi mana mancaji bintang film utama. Tapi nah, apakah wadi mopi dele wadi mopi susui wadi video matu sebelum na nagasane sebelum na upload na parisa jolo maka sebelum kita iparisa mana jolo matu sebelum malaikat matu putra video ta okko seri mondrina pengallahu subhanahu wa taala magai itu bakang jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya yero dosana atae nareko pogawi dosa pogawi atas salang tendre nataro ko uluna aginya matana pinadingi pogo ki dosa matana pinadingi pogo si matana pinadingi makanya ko sujuki tapamit-tamitewi suju supaya tak denak-denak maning yero dosae namaringa papinat dingi makanya itulah salah satu sebab magine kedua ki suju kacicami rokok Allahu Akbar supaya megai dosa tak denak-denak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angkato makada magine kedua ki suju kacicami ruku nasabair pertama Nabi Adam alaihissalam Nabi Adam alaihissalam wattunna millo toba wattunna magasanna pogaw atas salang sujui maka sujud pertama adalah sujud toba tarime toba nari pung Allah taala tokong ipemang ligong kane tarimo toba nari pung Allah taala sujud si pemang maka sujud kedua dinamakan nasaba sujud syukur nasaba itarimanai tobakna ripong Allah subhanahu wa ta'ala makanya kedua te sujud rilalana sempajannya kacica mirokok jamaah yang dimuliakan Allah maka antivirus yang paling ampuh untuk menjauhi ini mengkantar perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan ya nari pakasingi sempajatta insyaallah yeko makanjamu sempajatta makanjamu kede-kedona makanjamu taratena insyaallah antivirus ini akan berfungsi dengan baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini mancaji papalisa rilalana iwatwe angka apa rilalana hikmah Isra Mirajata Yesue apa pasalang nama lomo papuli tau gau atas salangan gau adosangan nomor seddi yanaritu makuranna si pasiri rilalanna watakaleta nomor 2 yanaritu malada itu rusiwi awana pasue nomor 3 ikapang nyalewe turi magalak materru turi mawatang materru turi makanja jama-jamangi materru padahal rilalanna tutungange angka-angka na aso angka-angka nama wani nomor 4 yang terakhir yanaritu marasa amaki boleh ri pengawasanna pengallahu subhanahu wa ta'ala padahal pengallah ta'ala de gagal leppa tasye de rupa tahu boleh ri pengawasanna pengallahu subhanahu wa ta'ala lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wafaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana de gagal lalat de gagal tikunganna de gagal tasye de gagal bombanna degaga aju dina ke pasu degaga tahu
degaga atas selanganna nan nyata kalupanna nari kong kada ku tapasala tadang pangika maraja nari kong kada ku tongang majepu yatu polewi ripeng Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.